بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى ورحمته كم آدت دوه جري مغرب نماذ فهم ممسكتوغا سلسلة وتجا كوريا جندا تفسير كلاهوغا أرغون من أم فهونده واهكتكان إما فواني سورة الضحى سورة تفسير أقولكم إهنكم الله رحمته كميرة أرغون من فشاني يا فيديكن إن سورة كمغاوا سورة الشرح ألم نشرح لك صدرك من سورة تفسير الله سبحانه وتعالى أرغون من هي توفيق من مركباش آمين مسورة فتوم الله وحيك ربا فمني ألم نشرح لك صدرك من الله إله نبي محمد صلى الله عليه وسلم دبا فاوا نعمت هندان قد دبا وحيك ربني ألم نشرح لك صدرك تمن الله كاليك فانو غهبلو إسلام دينا هلوبا ندبا هي كاليك فانو غهبلو إسلام دينا ඉස්ලාම් දීනුගේ කංකං කලේගෆානුගේ හිප්පුල විස්නේ ගොත කලේගෆානුගේ හිප්පුලන් එකංකං වන්නානේ ගොත කලේගෆානුගේ හිප්පුලු හුළුවා නුදෙව්වමුතෝය ඉබ්නු අබ්බාස් රදියල්ලාහු තාලා අන්හුගේ කිබාන් රිවාවෙකින් ආස්වාවා රිවායතක ආදේ قالوا يا رسول الله صحابين دنوني اي الله رسوله اينشرح الصدر ಮೇಮತಿ ಹುಳುವಿಗೆನ್ ದೇಹಯ್ಯೆ ನುವತ ಹಿ ಹುಳುವಿಗೆನ್ ದೇಹಯ್ಯೆ قال نعم وينفسح حديث قرباني آده أدي تنوس بگم بس دانه قالوا يا رسول الله هندوغا أصحاب كلام دنبني الله رسوله هل لذلك علامة එකමන් එවස් කාල علامات බෙහෙය মানে কি මීහා ගෙහින් ඉස්ලාම් දීන තනවස් වගෙන් දියාම ඉස්ලාම් දීන මීහාගේ හිත තනවස් වගෙන් දාකමුගේ එවස් කාල علامات තක වේතෝය حديث قرباني نعم آده التجافي عن دار الغرور نركاغ عذاب بروت وركاترو والإنابة إلى دار الخلود أدي سورغيغ دائمي نعمتكن إدون والاعتداد للموت قبل نزول الموت أدي مرو أس بدل كرمغ كورين مرا تيار وركاترو එහෙම වීම එමිහෙගේ හින් ඉස්ලාම් දීනන් හුළුවිගෙ දාකන් එමිහෙක ඉහසාස් කරවේ නොත එමිහෙගේ හින් ඉස්ලාම් දීනුගේ කංකම හුළුවිගෙන් දාකමුගේ තින් අලාමත රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බයන් කොද්දවා මොනි ඒ නරකාගේ වේන්දරි වි අදාබ බිරුවති ව රක්කාතරුම ස්වර්ගයේ දායිමි නිඅමතකන් එදුමා අදි මරු ආස් බද්දලු කුරුමුග කුරින් එකම රක්කාතරුවේ එකමුගේ ධර්මය නුවත එකමට්ටක තයාරව ෆියවලතන් අලගින් තිබුන් සූරතු සුමර්ගේ 22 වන ආයතුග අල්ලාහ් වහී කුරබා ෆවේ අෆමන් ශරහ අල්ලාහ් සදරහු ලිල් ඉස්ලාම් ෆහුව අලා නූරින් මින් රබ්බිහ් माने कि फह इस्लाम दीनन एमीहेगे हित तनवस को देबा एमीहेगे एमीह हद्दवा गंगुलवा इलाहुगा हदरतुम नूर लिबिफावा मीह को एनु मीह का इफदवान है ये मी आयतुगा अल्लाह मिवनी अल्लाह अलुतकुंगे हित तनवस को देबा कं मी आयतुगा बस यकीन को देबा أفمن شرح الله صدره للإسلام من الله أميه هيت تنوس كدبا إسلام دينا إنك هيت تنوس كدبا فهو على نور من ربي أدي إنك حدوا قلبا إله حضرة matiberi nuurege matiga adikamege matiga emihege hibba hattawa fi miha emihege hittarawas koddewa fi miha ya enum mihaka
evvar wanato ad mitanuga Allahumma wani insanunna suwale kurbat qurbafa ei maneki Allah subhanahu wa ta'ala emihe gehin islam dinan huluwa debba islam dinan emihe gehi tanwas ko debba fawa mihe ki ei Allah ga hadratun mativeri ni'matake libigamba mihe kan angawa debbo ad mitanuga miwa meta tanwas ko debbo maki nuwata hin emihe gehin islam dinan huluwigen diu maneki ei ma'nawi kamekamuga bayin mufassirun bidalwe ei hissi kabenno maneki mihege me tanawaswegen daakama waninama hissi kamekama waninama algon menna fenigen daane enage me tanawaswegen daatan ehannama ma'nawi kamekama wima miwagotaki algon menna ka lolaka enage me tanawaswegen daatane nuwata enage hin huluwigen daatane nuwe fene at memati tanawasumaki Allahuge shar'i hukum takasha adi Allahuge qadari hukum taka qabul kon ekaman enage hi ekamattaka tanawas vegendiyo at shar'i hukum takaki adi qadari hukum takaki kobata shar'i hukum takaki islam deenuga kanda aluwa fawa kantatta qadari hukum takaki ei duniya matiga dimawa dati undagutaka adi eki kahara musibatahuga wahaka sababaki shari'atuga hawa nafsa idikola kankan atuwadane faharga insanaku emme nede gotak islam deenuga nuwata shari'atuga kame kande elifa ovedane ehinduga ekame tanfid kurun insanaya dati undagu kamakabun ei ekashigem wakabe Allah haram kurabba fawa kantatakun durheliu baki undagu kabakabes emiha kabvedan sabaki nafsu abadues gowabundani nuba kantataka dimala nafsa dekola masaki kurmaki ei evves mihaka fasehwana kabenno insana ge nafsaki gina nuba kantattakan amur kura eche ehen kabun bay mihun namaz kurma bay fahara buraheliwe bikala kantatabes ade anibba fahara Qur'an kiyawa nuwata he amal takuran enaya buraheliwe dati undagu kamaka wa faharu aragina faharan ade ehembegen munafiqun ge sifa bayan korabun Allah suratul nisa ge sateka sanis devana ayatu ge wahyi koraba fawe wa idha qamu ila salati munafiqun namada tedwajj kama baninama qamu kusala ebamihun namada tedwani kannekamakuga shauqwari kamakiga josha ekiga namaz kurmuga beenuma kunu ehennamas kannekamakuga emihun tedwani yurauna an-nas anekamaki mista kunna dekken timanna eki namaz kurami hekam waran namaz farwatari wa mi hekam mista kunna dekkumattaka emihun namaz tedwari wala yadhkuruna allaha illa qalila adi waram madum menuwi ebihun Allahu dhikru kon nahade ei namadu kuri kamugawi namas e namadan emihun tedwani kanne kamay kiga mista kunna dekkuban adi ma gine kon Allahu dhikru ko bes nuen hada ebami hunna anebami hunna ad ebami hunna namadu kurmaki dati undagu kamaka vairuga anebami hunna namadu kurmaki wara faseh kabe adi namada shauqori kambes warabbodan ebami hunga hure rasul sallallahu alaihi wasallam hadis korba fani ju'ilat qurratu aini fi salah tiban rasul sallallahu alaihi wasallam ge deloluge finikan kamuga levvigem bani namade sharuge kantata ki ginami hunna waran undagu weda fada kantata baikahara kantattakun durherive rakkaterivan jehetiwe bay mihunnan ekantattaki waran undagu kamakabbe ad bay mihun misalaka dannawani nama warabboda zine kura hibedane rabo hibedane ehennames man Allahu ekantattan haram kurabwa fawatiwe ebihe gehin islam dina tanawas koddewa fawa miha efada emmiha kantattakun durherive rakkaterivan masaki kuran mikanta tawge adigada namuna ekkamuga Yusuf alayhi salam himben badagannawa at Yusuf alayhi salam misruga azizuga galuwaruga hunnavi iruga azizge amikamalun huriha dortake talulevvi at bunave gotuga azizge amikamalunge
කොටරියා හැම දියුමට්ටක හයි දොරු හුරේ ඒ දොරුතහුගේ තළුදනි ඔන්නනීවෙස් හැම එකණි අසීස්ගේ අබිකමරුන්ගේ අතුගා කොම්මකස් අසීස්ගේ අබිකමරුන් ඒ හයිදරු එක්කෝ තළුලුම ෆහුගා අදි එකමනාගේ එම්මෙ ෆුරිහම සිෆාගා zීනත්තරි උම ෆහුගා යූසුෆ් අලයිහිස්සලාම මුඛාතබ් කොන් එකරේ ෆාන විදාල්වනි තිමන්නාගේ ගාතන් අන්දාශ මානකි ෆාහිෂ් අමල් කුරුම යූසුෆ් අලයිහිස්සලාම දාවත් දෙනි එහෙන්නමස් යූසුෆ් අලයිහිස්සලාම ජවාබුග විදාල්වනි මආදල්ලාහ් තිමන්නා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ හදරතුන් රක්කාතරිකබන් එදෙම ekibegento sabaki e fahish amalan aragatun yusuf alayhi salam kan ekan qabul nukurabun ei kitama warakan nafsu ede kabe kamuga binama wes allah subhanahu wa taala haram kurabba fawa kamaka vatiwe ekaban aragan nan yusuf alayhi salam dekol haddawa bidalwani ma'ad allah ga hadratun timan kare fan rakatri kaban edi wadagan nawme ad miharatuga yusuf alayhi salam ebani huriha gotakum wes e fahish amalan aragatuma fursat tanawasfa huriha dortake ebani banduwa anikolum yusuf aziz ge amikamalum ekalege faana furihama zinatriwefa ekalege faana da'wat dani ehennamas allah birwetibe allah ga hadratun rakkaterikaman edilabani kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korba fawa basfulega ade سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله قيام دوهم نوت ادوهكم الله عرشي هيا وهكم فيوا اهن افس هيا وهكم نوا دوهغا حب باوتك بيكن الله سبحانه وتعالى إله عرشي هيا وهكم دبي اما فرتما الامام العادل عادل وري امام ಮೀಸ್ತಕುಂಗೆ ಮೆದುಗ ಅದುಲ್ವರಿ ಕಮ ಎಕುಗ ಕಂಕಂ ಕೊದ್ದೆ ಹಾಕಿಮೆ ನುವತ ಇಮಾಮೆ ವಶಾಬುನ್ ನಶಅ ಬಿಇಬಾದತಿಲ್ಲಾಹ್ ಅದಿ ಅಲ್ಲಾಹಂ ಅಳುಕಂ ಕುರುಂ ಮತೀಗ ಬೊಡುವೆ ಫಾವ ಜುವಾನ ವರಜುಲುನ್ ಕಲ್ಬುಹು ಮುಅಲ್ಲಕುನ್ ಫಿಲ್ ಮಸಾಜಿದ್ ಅದಿ ಮೀಹಕು ಏನಗೆ ಹಿತ್ ಗುಳಿಫಾವನಿ ಮಿಸ್ಕಿತ ಅಬದುಸ್ ಮಿಸ್ಕಿತಂ ಆಸ್ ನಮಾದುಕೊಂ ಅಳುಕಂ ಕುರಾಹಿಂ ಏನವೆ ورجلان تحابا في الله ادي الله تكا لوبي دميهم اجتمع عليه وتفرق عليه ادميهم الله تكا لوبي دميهم ادميهم ابني بس الله تكا ادي دميهم باكيبگندني بس الله تكا ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال ادي جاها ನಸಬುಗೆ ಗೊತ್ತು ನುವತ ಮಕಾಮುಗೆ ಗೊತ್ತು ಮತಿವರಿ ರೀತಿ ಅಂಹೆನಕು ಏನಾಯ ಫಾಹಿಶ್ ಅಮಲ ಗೋವಾಲ ಹಿಂದುಗ ಫಕಾಲ್ ಏನಮಿ ಬುನನಿ ಇನ್ನಿ ಅಖಾಫುಲ್ಲಾಹ್ ತಿಮನ್ನ ಅಲ್ಲಾಹ ಬಿರುವತಿವಮೆ ತಿಮನ್ನಾಯ ಕತ್ತಿ ಫಾಹಿಶ್ ಅಮಲಂ ಅರಾಗನ್ನ ಕನ್ನುಕರೇನೆ ತಿಮನ್ನ ಅಲ್ಲಾಹ ಬಿರುವತಿವಮೆ ವರಜುಲುನ್ ತಸದ್ದಕ ಬಿಸದಕತಿನ್ فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله adi mihaku allah taka sadaqat kurani e sadaqa kura iruga enage qanaatun kura sadaqai ba atabes nege maneki ehabe sidriyatuga ehem mihunna egidana kamattaka ekam wanghana koggen mihunna sadaqa kura miha wa rajulun zakara allah khaliyan fafadat aynahu adi ekani hure allah dhikruko emihegge delolun karuna amiha ehbima mitanuga mivani allah subhanahu wa taala kada aluba fawa kankan nuwata allah subhanahu wa taala ekame kurun mana kurabba fawa kankan ekankamun durheri vejje kama baninama libene matiberi dharmaya sawabuga wahaka bayan kodda ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಕದರಿ ಹುಕುಮ್ ತಕ ಮೀಹಾಗ ಹಿತ್ ತನವಸುಗೆ ಮಾನೆಕಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಕದಾ ಕದರಂ ಈಮಾಂಬು ಅದಿ ಎಗೊತಂ ರುಹಿ ಕಬೂಲುವೆಗೆ ಹುರು ಏನ ಬುನಾನ ಅಹನ್ನಕಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಅಳಕೀಮೆ ಅಹರಿಂ ಹದ್ದಮ ಗೆಂಗುಳುವ ಇಲಾಹಕಿ ಅಲ್ಲಾಹೆ ekalaanga beenufluwe wodigam fi komme kame kurabane
mifadami hunna ebihunna dimama komme halatakavves ebihun ruhi qabuluwana ketteriwana rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kuraba fawani ajaban li amri al mu'min mu'minunge kantatan ei ajab fada kameke inna amra al mu'mini kullahu khair hamakashwarun mu'minunge kuriha kamakiwes heveke walaysa dhalika li ahadin illa lil mu'min efada malaki komme halatem medwariwes ekamaka ruhigen ekan qabulu kogen hurun ei mu'minun nafiyawa ehem mihunna kurwena kabannune ad emi mu'minun ge gotaki in asabathu sarraa fashakar fakana khairan ena ufawa fada kame medwari wejje kama vaninama ekaban allah ga hadrata shukr dadawa ehem bima e shukr ada kurun ei ena yang huri hewakan ekam wegende wa in asabathu darraa fasabar ena hinnede fada kame dati undagu kame medwari wejje kama vaninama ekaman ena ketteriwe kana khairan lahu egoybes ena heyokom bodu wegebe ehembima allah subhanahu wa ta'ala komme gotaka minbaru kurabikam gabinamas egotaka ruhi qabuluwe ei allah subhanahu wa ta'ala kanda aluba fawa goikkam ekan hitugadin qabul kogen hunna hurun ei qadari hukum takan allah emi hegehi tanawas koddebumuge maneki mi ummatuge nabiyya sallallahu alaihi wasallam bani ketteriwumuga riveti namunaye ekarege faanuge ummata dakkawafa islam dina gowarebuman nukuma wadagennabumun mushrikunge kiban ekarege faana dimavi huriha dutturataka ekarege faan ketteri wadagennabi ekarege faan alas kam fula ulubanamaves adaga insanu naburen deguna ekarege faana bura ufullan jehi wadagennawa ehen kama vinamas ekarege faan e huriha kankamaka ketteri wadagennabi ehem bima ketteri wumun ekarege faan wani ekarege faanuge ummata namuna dakkawafa kita rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga farapulun abdullah bin mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu riwayat bi riwayat ga anani qal ekarege faan widalwani dakhaltu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'ak timanna edduha ku kita rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ariha bada die iruga ekarege faan warak gadeyan hun asfe hunnabi fawada'tu yadi alayhi timanna ekarege faanu ga hashkaluga timanna ga ay bawale bime faqultu ya rasulallah timanna den nabi me allah ga rasula innaka latu'aku wa'kan shadidan hamakashawrun karege faan warak gadeyan hun asfe ti hunnabi warak gadeyan hun asfe karege faan ti hunnabi faqal hadis qurbani inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum hadis qurbani tiyabami hunge tereng demi hunna hun anna min warat timan karege faanam hun annane maliki tiyabami hun kore demi hunna hun jahunima e anna min waru timan karege faanam e humuge asaru qur'ana wahaka e hinduga ibn mas'ud vidalwani dhalika bi anna laka ajrain egota ehen insanu naburen deguna bura kaleg faan ufullen jehi wadagannawani kaleg faana de ajuru libi wadagannawati toye qala ajal hadis korabani adehe ma min muslimin yusibuhu adha evves muslimaka dati undagu kame medweri wejjenama aw maradun fama siwahu nuwata barimadu kame medweri wejje kama baninama illa hutta anhu min sayyiatihi mi dati undagu kame medweri winamas adi barimadu kame medweri wi kamuga winamas ekabuga sababun emi hegge faafayen allahu fussawadabane kama tahuttu shajaratu waraqaha gahum faifaba fadan man allahu emi hegge faafa fussawa debane maleki gahuge faitta baliwima faitta faabagen da fadan insana baliwima wata insana ya dati undaku kabe medweri wima ekamuge sabun enage faafa fohebigen dana wahanka kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kodde wafa miwani hasan al-basri rahimahullahu ta'ala kiban riwabigen asfawe ekareg fan bidalwi alam nashrah laka sadrak mi ayatu ge maneki kaleg fanu ge hippulu ilma
hikmatun furuba nudebban hayye at kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki waran hikmatari waran ilmi befule ehem wegen hasan al-basri mi ayatuge maana kurabba fawa gotaki kalekfanu ge hippulu ilma hikmatun timan allah furuba nudebban toye روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرة بكبا رواية جن أسفاوي جاءني ملكان في سورة طائر دنيا جسفاغا تمن كده فانو غاريها ده ملائكة بيكالون بداغ نبيه معهما ماء وثلج إبيكالون أتوغا فنا غانو فن آداغ فنا غانو فنا ديوتروغ فن غوتة فشرح أحدهما صدري دين إبيكالون كورن إبيكالكو تمن كده فانو غهيبولو تنوس كدبيه وفتح الآخر بمنقاره فيه فغسله أنبه كذا كتيمان كذا فانو ميفلو فلو بالا بافا دوله بيه مالك إكره فانو ميفلو فلو بالا بافا إكره فانو هين إمها نجس كنت تكون وات إمها فاحش كنت تكون سلام كدبا هيبلو دوله دبيه بآية مانا ألم نشرح لك صدرك بآية مانا ابن عباس رضي الله تعالى عنه كربا فوا غتكي تمن الله كاليغ فانو غهيبولو مارموليكول ندبن هيي اتكيت رسول صلى الله عليه وسلم ekare faanu ge kuriful matiga mihako kitamme ruligada wegen wahaka dekkam ga winamas kitamme hadi huturuko kitamme aadaage bahuruwa wahaka dekkam ga winamas rasul sallallahu alaihi wasallam e mihaka muamala korbani wara reetiko edduhako mihako as kit rasul sallallahu alaihi wasallam ge miskita kudakamudiya ehinduga sahabin ulubi e miha huttuwa hadis korbani dukollash ena kudakam gos nimenden ena dukollash den ena kudakam gos nimunima sahabinna dannawani fenkure genes etanan ala etan saaf kollash den emiha ifrata gennawafa emiha ge gatuga hadis korbani mi allah ge gekoltake mi tifada kantata wata qada haje kurang hunna tanennune mi allah zikru ko alukam kurang hunna tareke ehmbima mitanuga tifada kantata nukurash ehinduga emiha ge hin ekan qabul kuri emiha rasul sallallahu alaihi wasallam yo dua ko debbi adi emiha ege fahum kit rasul sallallahu alaihi wasallam deke warabbora lobi ufedigendiya ei ekare faanu marumolikama ketterikama ekuga hikmatterikama ekuga emihaya dina gowa levima edduhaku mihako askit rasul sallallahu alaihi wasallam ge arihuga dannawani timannayan hudda devashe emme kamaka konkametto dennawum emiha dannawani konkametto suwal kurabum emiha dannawani timannaya zine kurumuge hudda devashe hadis kurabani tiba ruheran hiye mihaku tibage mammaya ku zine kuran era burani nuneke nuruhename tibage anghendariya ku zine kuran ruhena nuruhename tibage ebba dattaya ku mihaku zine kuran ruhenange nuruhename hadis ko bani tiba anghenaka zine ko finama komme ves mihege mamme komme ves mihege dariye komme ves mihege datte komme ves mihege kokkoy migota shadimawani ehbima tibage amilla nafsan ekan nede iruga ehemmihunge mamma nan ehemmihunge datta nan ehemmihunge kokko inna e dene heti padakame den e hisabun ene qabul kuruni mi timanna durheri banje kabekka ehme bakit rasul sallallahu alaihi wasallam mistakunna dina goala wafani waram madumatirikama kuga waram ogatirikama kiga riveti misal emihunna dakkawamun hikmatirikama kuga ekaregfaanuga ummatuga mihunna dina goala wafani wa wada'na anka wizrak kalegfaan ufullawa bura kalegfaanu ge kiban timang allah lui ko debime alladhi anqadha dhahrak ad ebureki ei kalegfaanu ge burika shuflu macca burakan difi kantatake ad bitanuga dhahraka nuata kalegfaanu ge burika shuflu macca burakan difi kantake bitanuga burakatta baruwa wahakai bi anna sabaki insanun amugotegga bura echi nota baru echi ufullani emihunge burakashmatiga bahattagen kama batiwe ehen gunawantaka buren bodak
baru ecci uful mataka insanun emihunge burakashi benu kuratibe ehembegen Allah mitanuga bahi kuraba mani ekantatta ki ei kaleg faanuga burikashi ful macca burakan dia kanta burakan din kantatake ad insana ge atun eccen ufulluma burakashi mati babagen emi barak gina faharan atun ufulluma buren baru eccen ufulla kama baninama burakashi mati babagen gina faharan insanun eccehi ufulla ulen suratul fath ge dewana ayatuga Allah wahi kuraba fabe liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar kaleg faanuga iswediya faafataka adi kuriyam muri faafata fussawade bumattake wa yutimma ni'matahu alayk adi man Allah ga ni'matta kaleg faana furihama koddebu mattake wa yahdiyaka siratan mustaqima adi sida wegam wa maga kaleg faana man Allah magudakkawe Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ga kiban riwayagen asfawe kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli hatta tawarramat qadamahu Rasul sallallahu alaihi wasallam ekare faanuge defam pulu dulawanden namadu kurabam gendebi faqila lah ekare faana dennabunu inna Allah qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar hama kashwaru man Allah wani kale faanuge iswedi faafataka kuriya kureben huri faafata fussawade baafe den tiwara kale faan alukom kurabani kibegen toy hadis kurabani afala akuna abdan shakura timan kare faana ki Allah shukuru riwa alaku kamuga nuwani heye Qatada Hasan adi Dhahhak udalwa fawe kanat lin nabiy sallallahu alaihi wasallam dhunubun athqalathu Rasul sallallahu alaihi wasallam kibag Rasul sallallahu alaihi wasallam kobbe beswaraka faafatake kurawi fawe e faafatahu sawun ekade faana warabbodu burayakan ekam vegendiye den mi ayatuga faghfara Allah lahu man Allah mi ayatuga mi angawani ekade faana e burayakan vefawa ekade faanu ga burikashuful macca burayakan e vefawa faafata man Allah kale faana fusawade vafiye ehme e faafata kale faana fusawade vivahaka man Allah mi ayatuga bayan korba fabani kaba me befulum vidalwani ad nabiyunge huriha faafe ki fussawade bafawa faafe ka bi irugaves ifafata bura eccheke gotuga sifa korba fumuge hikmata ki ebekalun ekama bahattawa ahammiyat bayan koddebu ad nabi bekalun ebekalun na faafe kurvijje kama baninama ekama hitama korba ekam taubabu man ekare ebekalun bahattawa ahammiyat mistakunna bayan koddebu mataka mitanuga ewahaka gennawaf bani adi ebekalum ekantataka hitam korabale borukamuga wahaka bayan koddebu ehmi ma algon menna bes husha koravijje kama bani nama ekama hitam koranje ekamun salame ba masake koranje bain ilmu midalwani wa wada'na anka wizrak mi ayatu ga mane ki nabi kamuge borataka taklif ta lui korabumuga wahakama wahiga kuri koluga ekadega faana waragina undaguta kurbate wadaga nabi ehennamas jibril alayhi salam ge aslu sifafuluga man Allah ekadega faana jibril alayhi salam dekke bi hisabum pachigen ekadega faana luikan dibigan dia anba ilmarin mi ayatuga wa wada'na anka wizrak mi ayatuga mana korbago taki faafa kurumun ekadega faan salama koddewa rakkaatari korbi wahaka emmiha faafatakum man Allah ekadeg fan rakkatar koddebiye adi wahi bawale bumuga kurim wes emmiha hadi murdaru amaltakum ekadeg fan rakkatar korba tahir koddeba fe bani ewahaka bayan korabun kama adden efamenani wa rafa'na laka dhikrak adi kaleg fanataka timang Allah kaleg fanuge namfulu matiberi kurebime ad kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge namfulu matiberi kurebi kon gotakatto ei mufassirun waragina gogota waha kadakwa fa masale ehbima insha Allah taala miyanna haftaga ewaha kata kuriya geddani miha hisabun mirege dars limalana Allah subhanahu wa taala algon min amnaki hiyobas qabul kuraba kam gala bash amin subhanaka allahumma wa bihamdik
نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته